Alright wengane zakuthi ngiphinde ngibingelele bafowethu niyaphila lapho ngiphilile mina bafowethu yabona khona enye ivesi ngane zakuthi ngifuna mhlawumbe sithi kulishare futhi lapha yabona so lokhu share nje ngane zakuthi kancane kancane isifiso sami ukuthi ngilichaze kangconywana iBhayibheli yabona uma ngilichaze kangconywana lizwakale kangcono yabona ngoba bangali understand yabona ingakho yonke into engiyikhuluma ngane zakuthi ngiyithatha phansi ngiyithatha phansi izwini lenkosi hayi ukuthi ngiyikhulumela into evela engqondweni yami yabona. Alright, ake sigijime ngane zakuthi siye lapha kuMathewu ngokaMathewu chapter 25 verse 41 uyabona kodwa uma ufuna ukuyi-understanda kahle yonke eBhayibhelini lakho vele uyifunde from verse 31 kuya ku-46 uyabona la uNkulunkulu indaba yokwahlulelwa le yabona indaba kodwa mina khona indaba engifuna ukuyichaza la kulokhuzana kuMathewu chapter kuMathewu chapter 25 verse 41 yabona kodwa wena ungayifunda yonke from 31 to 46 yabona kodwa mina ngizothi into ivesi nje elilodwa lapha khona indaba engifuna ukuyichaza la ku-41 yabona ukuthi khona indaba engifuna ukuyichaza la yabona kodwa wena uyifunde yonke ukuze uyi-understanda kahle kodwa khona into encane nje ngifuna ukuthi mina ngiyichaze la ngithi ukuyikhanyisa kancane yabona ku-41 yabona kodwa wena uyifunde yonke kodwa nje la ku-41 khona into encane la ku-41 lithi uJesu la kayikhuluma la yabona uma uyifunda yonke le ndaba le from 31 to 46 ikhuluma ngokwahlulelwa uyabona ikhuluma ngokwahlulelwa ingane zakwethu yabona bese kuthi kodwa la ku-41 khona indaba engifuna ukuyithatha engifuna ukuyichaza kancane uNkulunkulu mayikhuluma ngendaba yokwahlulelwa khona indaba engifuna ukuyichaza ebadidayo abantu abaningi yabona. Okay, la ku-41 lithi khona iyakuthi kwabangakwesokhohlo didani kimi nina abaqalekisiweyo niye emlilweni ophakade olungiselwe uSathane nezingilosi zakhe. Ngiyiphinde futhi 41 lo ngemfundayo Matthew noma kuMathewu chapter 25 verse 41 ithi khona iyakuthi ngakwabangakwesokhoslo khulunywa ngabantu la uNkulunkulu mayesahlulela yabona uthi abangakwesokhoslo uleft uNkulunkulu uyobeka abantu kwa right nakwa left mayesahlulela yabona so la uNkulunkulu ukhuluma ngabantu abakuleft ke manje yabona esokhohlo uleft lo yabona iyakuthi kwabangakwesokhoslo dedani kimi nina abaqalekisiweyo niye emlilweni ophakade ulungiselwe uSathane nezingilosi zakhe. So uNkulunkulu uyobahlulela ke lama uyifunda yonke le ndaba uNkulunkulu uyobahlulela abantu kuleli verse leli yabona uyobahlulela abantu ebeka abantu ngakwesokudla nangakwesokunxele noma ngakwesokhohlo yabona eshoke kubo kwabangayisokhohlo abantu abangeke bekhena ungena ekhaya ezulwini uyabatshela ukuthi hayi dedani kimi nina abaqala ukuthi baqalekisiwe abangakwesobunene incwadi bakho ngeke bengene ezulwini amagama abawabhalwa ngencwadi engcwele yabo niye emlilweni ophakade. Okay, bamba khona into engifuna ukuchaza lethi niye emlilweni ophakade kusho isihogo la okusho ukuthi baye esihogweni impilo yabo yonke olungiselwe uSathane nezingilosi zakhe. Nansi indaba engifuna ukuyichaza ukuthi bakwethu isihogo ngoba abantu abaningi bathi uNkulunkulu unenhliziyo embi yabona isihogo ingane zakwethu maye echaza la uJesu uthi lo mlilo lo ulungiselwe uSathane nezingilosi zakhe yabona kodwa manje uma ungakholwa uJesu Kristu ingane zakwethu nawe uyoya kulomlilo lo this eternity fire uyabona this eternity condemnation nawe uyoya la ngana kwethu yabona esihogweni yabona uma ungakholwa uJesu Kristu yabona ingakho uJesu uyayichaza indaba uthi hayi uchaza la ukuthi lo mlilo lo ulungiselwe uSathane nezingilosi zakhe uSathane namadimoni mayethu uSathane nezingilosi zakhe uSathane akanazo izingilosi unamadimoni ngoba babezingilosi ngaphambilini besesezulwini kodwa ke sebengamadimoni manje yabona so isihogo ingane kwesenzela uSathane namadimoni yabona asenzelwa ngumuntu odla iphalisha emhlabeni yabona kodwa manje ungakholwa uJesu Kristu ngana kwethu nawe uyayithola usuya la angikhuluma imbudane ngane kwethu la angihemi angibhorekile futhi njengoba ngenza ngintshela ngendaba kaJesu Kristu ngane zakwethu yabona kodwa ngizamlanda ukuthi ngizamlanda ukuthi uNkulunkulu wakwethu akanayo inhliziyo embi ukuthi angafuthi singabantu siyesihogweni yabona kodwa isihogo senzela uSathane namadimoni njengoba lisho leli verse leli yabona uJesu washo ukuthi ni emlilweni ophakade olungiselwe uSathane namadimoni kodwa manje ungakholwa uJesu Kristu ngane zakwethu nawe uyayithola usuya la ngoba ungakholwa uJesu chaza ukuthi udlalela i-team kaSathane uyabona asikholweni ingane zakwethu uJesu Kristu yabona asikholweni ingane zakwethu mina ngiyanxusa ningayi kulomlilo lo yabona nami ngusibusiza ngifuna ukuya la yabona ngiyafisa ukuthi uNkulunkulu angisize ukuthi ngiyiphathe kahle ngize ngiyongena ekhaya ngingayeki ukuphila lempilo engiyiphilayo yabona ngize ngiyongena ekhaya ezulwini yabona Matthew chapter 25 verse 41 kodwa ungayifunda yonke kodwa bengizama ukulanda le ndaba le encane nje ukuthi lo mlilo lo kahle kahle wenzelwe uSathane namadimoni nezingilosi zakhe yabona wenzelwa ngabantu kodwa manje ungakholwa uJesu Kristu noma ufe ungakholwa uJesu Kristu ungamfuni maye kuwe ngana kwethu yabona ngiyabonga